Enti on my hand, any Twene Jonas are blasted with John Mahama, Ghana Education Service, and the Minister of Education concerning the abysmal performance of the 2024 batch of WASSCE students. Memo on Chirimuno Chirewajo and Amame. Our comment section. I Penyah Block Media. Mess was any demo. Over like a video, not that my subscribe button, so now click the notification icon of latest updates. Now about Chirewajo and Amame. Our comment section. So Baswa. No share for so any be ashe. We go for academ. And they are Nancy and Sam Crown. We go for academ. We go Johnny Marta them. We go for academ. We go sack them. Sam Crown. Omu Western train and home to buy results about one. They can cannot feel the portal. Exams not shock at them. Results not shock at them. I shock at them. I shock at them. It just in good man. Now you know, I do a buy, you know. Nipa be done obia expressing the consent. And I'm so my GES also add the statement about mountain. I will tell you say 2025 WASSCE results we know. Echere a school for nankasa ahoɔdene. It is the true reflection of the student academic excellence or of the student academic skills. Now we say 2025 you know school bien no ma akwa there wasn't any more practices. The school for nankasa do mu trimu fenchem and a three exams now and na omunya this results into this results you know school for nankasa results. The true reflection. Omuan kasa a resource. It's necessary. In other sense, no, as a politics be a cost for hard because so mu kasa na just say, omu battery mu say. Previous years na crunch and swing na na you know ya be because ya pobi ma wo mu any ade just say omu ya the project about be wure mu. Me wa 2014 na 2013 and this na tell class Mahama na to so enkura ni twa kama. Obi ameka se to apoma omo 2014 kwanu feli poto da say Mahama no there man beka say true reflection no there man can say a true reflection 2013 na Mahama the tackle as president and kwanu try kama 2014 na ono one that is Akunyas as president and kwanu feli poto 72% e feli no there man can say a true reflection but that people take so and kwanu try kama NDC ever tena gwe so ma feli the mo part say NDC ba no omo to relate apo 8 no. This is the true reflection. Hey, Kawata. I know my henny ever blasted GES on that issue. Now, in general, only teachers for 205 for pay year teacher for a super 205 fee. Strike me demonstration hold a cost for. Ni answer a katuania there self at home. Omo nya services no condition you say the moment. Omo enjoy. If recently omo akatua allowance via the count. Omo sanka. Emma ombe soon so on that issue no ana curious say chirum say e yade we nyina nkemfu a ana man kran e fail exams no e ti wa be blast Mahama pa enye easy no wadi ase na fi da bia ba sa obe frame of so frame am say ka kwan na kututu no unhu say obe hunya nsa akoye oba ya so di 24-hour economy be ba no aden na concentrate na onye no a odi sika ni nyina e top pad hye nkofo matwem wajimi a ntimi teacher for ka nkura ni nyina feli ntunzu wajimi ma kire ni nyansa se kwasia aden na from Kwame Nkrumah time aban bia mama secondary school for nkura feli te se woda ebi ni wiase aden ntenye wani mgu ase obi be pa ne se oto abama se ne ba 20 fa pa de kwhye ne ba twem there be obi ato abama se kutua teacher for ka na school no yen free education nama fa books bra na awofo no manya affordable mom anya 20 ne to abama enti se wo dwene nkofo matwe ho no eye no mampanyine wajimi ebi ni wiase ebi ni ho obi ba twe ho asem emfa ho enti se wajimi a ode $200 million ekọ crack pad na untimi ntua teacher for ka no wo ya boa what you say oromare gari ode $250 million ekọ crack pad abra pad no kra no source ekire me say mo kofa no 15 cedis mo ba na mo ya kromfo nti mo de abeje 80 cedis ba ko bia o nti hwemfa so prekwa moji adan na mo ye criminals and Sam George uni twa asere Sam George uni ne twaba asere ko se anajuboja una ado kwasia betena se ye me
SIM card registration. One to Abama say SIM card in the home registration. Ya to Abama mu say mumie 24-hour economy nyan. To one from Jimmy and so na meti se mu ne mkwasea. Abetan say mu kotam another $600 million here mpan koye new SIM card registration. Ade a esre usu aya ade ne na anu ya. Ade no nso a nye esre usu no kra na eye o. Eye NIA4 na eye. National Identification Authority for. Omo na eye omo na egu office wo. Nti omo ya ade na wi a adan na NDC MPP boni a ene krono omo boy ya na munsu mu be bi. Nti mu what makes you different from them? Yempe levy mo buy mo se mo de di dramani levy aba di levy mu di wi aye. Ah? Ma Jimmy. Ko vat ni ahodo nyina mo de agudi utusi yempe mo ba fe na ma double no. Won ni a Ghana card ni ya yawie Ghana card nya mukura no magimi anya aban adwuma eye network provider ti se MTN ti se Tigo ti se wan Vodafone o ma se de se obi beto me SIM card e se me je ni passport na me register nya sa me nton card ni ma no simple. It's not government issue. There be magimi oba America o kotofo na aban bi amfa ho okwa network na omo beje wa ID oni ID ani apam ko pe obi o ID na fa ne bra nti se me wo fa ne wa ID a na me immigrant na ma use me of adin na me akwaje phone bi nti BBC a me wo fa na omo koche no simple enya ban na bibia no magimi na mo se taxpayers money o na mo se obi se Stevia mention say why SIM registration again and DC people check the and I mention say omo ya akron for say SIM registration no omo be body $600 million no ma pocket scan no one no ma kodi no ma ko free China for bi no ma e printer na printer no ma momo e bia $10,000 bi no ma to e for o ma to you know card na the printer no e bia $5,000 bi no ma sankwasiafo ni na Ghana for ye na yagimi o ma say lie no bi asa kugina wi amakwa akweden akwaje card foforo Jimmy sao no ma wi scan nyina nya Jimmy krono sa anka pad mampanyini be na che pad because cover pad in 15 no mde abeji 80 and look at the profit margin and nya sa anka obeka se odi $200 million akoto pad. How does it make sense? Ghana for man nyina the pad ko show mu twem kure nduru $1 million mi donyame ye the pad she Ghana for nyina ma emerwafo ma di 90 years kura ayi mabio menstruation mabio kura no ye the pad show mumu amutwem for the next 80 years kura enduru $1 million eya krono na omobo Ghana na ombe kofi ombe lusu me kan okra chiro ombe lusu omo ya moa stupid people munsu nyansa na nyansa amfa so che bibia entime no obviously Sam George want to steal our money la krono because ya to abama ye the card na ne koto abama enti card no ye the ato abama enya nke ye koto abama adie enti na magimi emabu na wie school nya adwuma nye enipa na msuosu kowu enipa da sumu ka kwanye tutu intimu wosika adai na monwene kwan abafa so ye Ghana ka kwan nyina ni abomudin NDC for buy o ma be mi krom kwan what you say eno na be ma obi ato abama mo na mo de bia magimi the same job Akufo Addo di wi anipa the same taxes na John Mahama mo so afa e di wi anipa mo buy when to abama mo na mo na mo mo afin abirwa ya ne ho ntoma di machije na anan on from private jet da wanwu what now so many years so wanwu mo buy ya jiminti masin sign document ye de yem from private jet da obi oba from private jet bia ebe yi na di ade anche na omo ho afin o mom sensan ade na okugeta abra kwakwase ampanyi na nim se abenwotwe nkwan na nim se abenkwan kwasiasa ayahwe gu fufuo so na wakobuku private jet luxury no de aberwa na tum de na kwa brochi kwasa na ho yade abra se scan betimi atoto mfidie ni bia begu Ghana anso hao omo nkraman ni ko wuye no helicopter no ba omo yi soja fo mini madwuma nyina di
no mkosa to whom you know for by no mde see plane muntu ne enko no mkohwe omungu mfofoam ni asesase ankwasiafo efunu e de agu plane mu de ko South Africa no ma blow $1 million wana bia wo mwia no mde dru USA na no na John Mahama high private jet nam Singapore no nam ha aten aden minim de tia wo mu wia na mo pese wo mo kyerese wo ye different from Akufo-Addo mi hu so mo jimi chemwa Akufo-Addo fro plane no de nsa ko wo sisi ada pa atwem e pese odo sewa bro ni twem a eye the same way na John Mahama so e the private jet enam Singapore no de nam Japan no de nam America ani nyina ya de kro nti kwasia onim se wontimi fro first class ni business class I didn't na ko sign document eye de ye nto abama wo de oba wo mesa why do you lie nti at the end of the day no ya to abanso it said the MB before na net so one because the same Jimina, the same Dumsona, the same Mfuturo ni yewana, the same adwuma bia ni omanum, the same Jimina we kura the Jimini ye west cause Akufo-Addo time na on se scanning koma enko topad or the teacher for any nurse for neka we the own pia or the topad so nti mesramo me do New York am the woman beba me ba be fire mu ye because ma Jimmy mfaso bi eni so mfaso mre Jimmy mfaso ba mu nyansa kotua teacher fueka wan yi am ba mu ntuo mu kai na mu nyansa tuo mu kan kra mu mfeli me ma ma ko school akwa u ko school dem na teacher ni amma class mu be Jimmy from anopa be si anwumre mu nsu ahwe mu be Jimmy from anopa ebikura the boys no betumi akonto kwasa achinye hunu enti nkura be bombon teacher ni wo class kura an sen no mutumi twa na teacher ni no yentua ne ka na teacher ni so ohia aduane no wanya energy no de abetwro calculus or the abetwro simultaneous equation or the abetwro ntina common core mass obia the whole Ghana obia fail na ne elective mass in way a business mathematics in way so anti yampanim fo no omagime do NDC fo ombeko fi ombelusu na me ato atia mo because omo yamwa mfaso bia ni John Mahama so nyansa bia ni team so ati ase anti John Mahama fa kwase akoyi dorin na kwase abana di onkofa hyewofo onkoye omo judge na hyewofo o Ghana nyina ni nye na omo nkukunkum kofo papa no na afi nkofo abrabo nsei no school dropout papa for no man ehwe nkra ne school ma chiro se oba ono nhwa akra odi scammer ne bakra okogere ne papa agiska no enti papa for no a ehwe nkra ne school no mbe ma mu afiafin omonya akono akode dafun nakam akogigi nuro di aye omani ase e di akocha me nkofo kunu na omakwa kuku omo di omasise omakoma papa jama akronfo no wudini no adi ase nya baba jama kura na Jimmy oh daddy Lumba instructed me to do this abera unim se Lumba no makuno efunu timi instructed o se koye bibi kwasia efunu baba jama uni twasere efunu oba wi ase efunu fa lawyer da efunu efa lawyer ka chense on trole ten koma ko jasewa efunu efa lawyer wa Jimmy efa ntimu Jimmy no se obia na dwen adwuma bia nim se mabobodam efunu instructed me to make sure say odobroni yere abra unim say odobroni obia ni wo single photo kura daddy Lumba bokokoko aboa daddy Lumba small team obi ye oye ne yere ho ade a photo ba kokura ama onye small team potama na onya hete kese no 90 kura no oye akusia se wa ho ade wo ho pictures guo wadi ase tisi waja wali aware foforo no mantimi anya picture ama adan no Jimmy mama ku papa no because of anibre because papa na Jimmy no or trust him what I say no dem obembem oh me information amenya and say oh baba jama dada the case by ya no daddy Lumba obi be ka chenze oh ye lawyer na de na or file say okay so obi yeren obi de ne court say on na ku dada dia obeba be frɛ nti ono kura wonni na sem ma no da wonye lawyer bia ma no wonye hwe ma no
What I say, only Daddy Lumba lawyer no, on one Akusia Sewa lawyer, because more one family lawyer. And the lawyer, Akusia Sewa, Daddy Lumba lawyer no, or Akusia Sewa so lawyer. Omu ye married couple, until omu use one lawyer. Until nyawo bebe jama kronfui, ena wono oye Daddy Lumba lawyer, oye odoburo ni lawyer. And until Abusa Penyah Asem okay no kura nya Ghana for na Jimmy anka ni kwa se budie mumu baba jama mbeka kro bi somoso Abusa Penyah ono okona fumu ono abeye ya beye yiye na otweda wi okona fumu ote wa na let free Germany buy ono ontro hwe onko ka se omo doburo ni bi ameye omo akusi ase wan emeye kuna ono kura se ono mom na epa akusi ase wa chew se omo doburo ni nye kuna na ade ne nyefe Ose na otweda no saa no beka because na otweda no odobroni so akusi ase wansa de ne fro Daddy Lumba fie o kirekire ne noma ewo enti na efe kwa enti enye ono onam ne baabi no onim se ekura ne bewie saa baba jama ne odobroni mu na ahyehye ho ne odobroni abusiamfo a selfish ekom de omun sunu ma Daddy Lumba kwaje o mbetena afio e na ahyehye ho na omo twere lete ne koma akusi ase wa o Germany Abusa Penyah so onim akusi ase wa kura Germany address mpo onim but when ni me odobroni na nim because odobroni na da bia akusi ase wa Daddy Lumba mane no mane de no ma bre akusi ase wa ma no because odobroni no ye made ofio nti onim omo ne o matena ache mkofa an kiti no mne mbe fio se made nti oni o matena amafa ne se omudi omuba won nti ono na ene baba jama eye say dirty work ni nyina on ti Abusa Penyah ne kan clear but ya toni ni nti oni choice so oye den oye adwuma ma omo no cash out ni sika ti oye adwuma na ama odobroni no cash out Obviously, Kevin Taylor said he'll bring you home after the World Cup. Kevin Taylor, no, I saw slow minute. I said, "Come on, my papa will be a cook in a few years." Say American, you know, I piano canting katamo mukuni in an amjira warm up so to it has no connection with me because the time where the incident happened, Nami was New York, and the Abruchino, where were the born in here, and you buy America now. Obi catch yourself a dear booby and famo no because Obun coach the catcher no coach you are the born no. What I say and Tisana America to the doer of the action when I face charges no. And Tinya so slow me and come a mobia but man baby or thing na. I so slow me and Timin come and say, once I member some may well be Jimmy be a bay, say what be Jimmy I mean quaddy won't me mommy dean because we cry no empty talk no you know to me mommy dean down. Kevin Taylor buan John Mahama kana no John Mahama Jimmy for na BTV amana tiso a o twantra no petu anwumre no nkrai feli what is abeka ho asem enye o man bi na odwene no hu ono na fu na hia no de John Mahama da sori akoka se yo nu akoka koka se yo nu akoka kwa Jimmy ayese na ntwie da bia John Mahama asoma no be twantro ye ka akwan be twantro ye we enso mfuturo nko na Ghana fo na mu be twantro ye we be twantro ni nyina ntro nko a John Mahama Jimmy fo na soma no me usuro me one ni John Mahama ni nyina mu nyina usuro me John Mahama no me mama no serious warning onim no de kwase akowie o man Japade e man nua Ibrahim Mahama na me de o mie nyina abekọ asamando me bo pa me tue sika ma Ghana soldier for ni police for no mu di na chi no amoma bo mie ntu akom na me de time on be wo beba enti yen to aba mamu na mu ma na mu mewia o man Japade jama mu kasi ye jimi ho na saa no mu ntafo mu kwasiafo ya pema sema nchesi ye jimi o man no Oja se na mu mesisa o man Japade ye gold ni ye diamond ma wiwie ni na nam de atoto kasi ama mu mantafo mu afiafi mu ma 18 17 years na o mu $10 million cars na teacher ni to ye ntua ne kana o man ni nyina nkura ko feli na o ma mu afiafi ntafo muwa na o mu twi Ferrari Bentley Lamborghini o mu $10 million car no man ni nyina ya to aba ma no common teacher ni 20 million 30 million wo de be kwa koma no petrol adigu Ferrari no mko akura timi twa Ghana teacher fo nyina aka da bi wagimi na wo di sika no akọ lisi private jet na esi wokwa na mfuturo bo no man ni nyina ebre bi wasisa sika no Ghana Boxer Limited edi no kura che say den Ghana for dia na Ibrahim Mahama na ntwie ene ye owner what I say na Ghana ai eveze enti se black voter no eno anu no omu hu no
black voter no mo hono ese sankofa nsuo na eno aye omu nim na omko wi afoforo ka ho ameku Mahama physical wa bekasa bia na ma beku nso aka ho because o ya boa support kronfo ti omo musuro me ndisi fo ni suom nya sa ameku John Mahama free wi ase omo make sure say obi anwi ade o man no akufo ado agimia na ye na kwa yen expect say akofa agimifo asa abeka ho yimo ba na yenim se munim nyansa nti na me am se ye nto abama mo enti mu mewia o man nya pade na o man ni sei mo say nkra daachi akra kotena school 3 years no awie school with efron kwa wabo awofo kakwa wasa nkra ne daachi kwa na diskana kototo ka asabegu dema ma ontafo mana mfuturo bone kwa abra asesika no eyo man nyina sika ai betimi ndi ayo man ye no man no akonanim na wo kreti omo nipa ma bongu wiase no omo ama bemben kura guo no oman na tima akonanim na wo kreti nkura o mabombon de o maguo na daachi ho am ne be take over ye ni wiase a nkura na o mbeba nchirima no o mbebre enti adan ni kreti intelligent people ni edi sika na kototo ka ase koguo adan yagimi John Mahama suanyansa no mamuo na tan na sia o mfeli ameku atu enti disi ya ni mafa ojimi kotu etichafo ne ka sika enya wo dia duty na anokura boy bi the car by Range Rover eno nkwa 5 billion eno nkwa nuru Range Rover ni sika no kro de to wa moji sika ni nyina na masise ni nyina de mama hyewofo na Tracy Buache kwase aba onye adwuma da otare o John Mahama hunti ni yakosi hotel amano san kwase adwuma we ntia we adobroni adwuma no odobroni adwuma no eno abi no mu nyina aye o Tracy Buache mo on na ma blackmailing ko fokunu sa omo hwe no mu ntimi blackmail wian omo no maku afra Daddy Lumba say omo hwe ye omo ntimi blackmail no one said odobroni man nyina anya ne ma no ene yemku no because that is the only option ntino omo maku papa no ena odobroni nkwasiafo omo support ni nyina no omo ye victim omo ai man de omo kunuru so ena omo di omo je omo yere ho no omo di omo chi enu ntino omo support omo komu ye jimi nyasa rational human being bia enim say wo ye papa panyini a wo nana wa kanswa oba a wo betimi awo no ama oba awo no what I said say odobroni ni Lumba odobroni wo 25 years Daddy Lumba wo 60 years obetimi awo odobroni times 3 saa kura no ne nama ompew de wo ye ma no ene na busua a ekomodi omunti no di wachi enti movement a obetimi ayi wa firi ho ama bibia be ye ne dia no obeye enu ntina omo ye akusi ase wasa no enti omuku plan mastermind yenku no na don emro se wa me hema ma picture no man ko Lumba ngui ene ye men Canada because odobro no ekrasi ni no nim one da intellectual brains say betimi akulumba abra intime nchie what I say eye odobro ai se wa me hema be wura mu no ma training no me ka kire Lumba no 2 years ago so mu be kuno me kai wa na so na ede ne wa jimi etwe unya di 60 years forget etwe unya from 50 kura going forget etwe sem tina we yire ho saa we yire he odi wo mienu miensa na oda kura o meka se wa nya ade ge emaya yi enuru omo be mo anom no kofa Viagra kofa we because ne boy bi fa bi ombekum there are so many ways ombekum enti na we yire ho saa na munyai etwese memete me abrante me nkodi obi aba me twekura me nwene ho because number 1 me benya is at the end of the day ye sign ede me ba beren obviously Mahama is paying Kevin Taylor every month to Omaniska Otiani TV man or be TV amano and Otianica every month to Kevin Taylor ka and I always say nyasa ka John Mahama pa da on be catch him say this for now on frame on na unuya de we Jimmy no do wedding ho dance here nso we ja okra ho akofa Kevin Taylor de national private jet him de na ba Ghana am be catch Ghana for intinam nim say on betu no for am we jai am Penyah power de Kevin Taylor boy be ne nam Ghana ho e de kotena vice president house presidential house now yes sir you are belittling the governance of Ghana odi Jimmy fo we onu di nkofu asante yin mpanifo bi atem now ne na betena baabi a ye de mampanyini tena presidency because oba bruchi otidem otibroni basement hurunkuku ontimi amobranye protest fee no asa ama soja fo ni police guide aboa sei
On no asa akoma judge for akronfo and DC for our sister maguo amo majan because we criminals and koko fesi akodam be 1 year bi there be wajan we criminal no majan no one number so no mu wia mo di oye mema sem because John Mahama na jimi no wajana or the fa and I'm say hey me dia ma me ku ni Mahama ni nyina o me dia me mpa jimi ya ko bi se akufuado ina me deport me bi akufuado ne Biden ti wodi nkomo se na ma frɛ me Biden ko fo na frɛ dia na dia ayi oluman na wa Biden wo se ye deport and I'm say we jimi jano mo pam no nko Africa what you see car private jet no ni say wo nkufo twe mo say wo bua na am say ko he news am ko he na no kre am say wo ani we jimi ampa dinatem abrofo no kro mu no untimi o ye mampanyina untimi nkoye saa o hwe wo hyemra ase untimi nyimi obi a hyemra ase so ati ase obi e follow mra entinka John Mahama say nya se wa jimi o ye odwan anka jeje akoma Judge te was on recognize German marriage certificate no. Or damage panel course between Ghana and Germany. And a Germany no a Europe ni na o come waka Europe United European Union. Enti obeya mebe kakra na Germany will not recognize Ghana marriage certificate. Say omo no de obeya obi abrofu bibi omo hwe sa anomte. And someone recognize where I buy nipa unya say I sa position na Dorina Smith atakwasi abana ni twemu nsuonsuo John Mahama di Akufo-Addo adia what I say John Mahama di Akufo-Addo adia omienu chedi na Akufo-Addo ni Twene Jonas president Akufo-Addo ni John Mahama eche ni Twene di no o mama ni post no o koso damage kase pa se waje o bribe a eno ani se wo de mate we ni yenya ne court Asem yemfa mmere ni media judge me conclude ni say mumienu nyina munkoye kuna simple na ko baby emeye ni say woni baba jama mu ko jimi akotimo up against one side there be judge no the job ni say obeye neutral. It does not matter how sika ye di ama okra no ye adwuma no fenchim da bi wajimi akwaje bribe nti judge say wo judge Asem no afedi ye waso o support one side ena oh media me dane akosi asewa efia ware mintime nane no court awale mi wa video esisi wo no eye court no ware no what ase enti saa no se be ya odobroni nso ye betimi ne na kan no ayekuna on enti nya feeling ye de judge no ye de mra ne kire se oba ware a ana be ma ware a ontime nware foforo nkan enti odobroni kura e criminal in the first place. So I could tell you kuno a crime. I have seen confess charges. Na si yenye sa wodi yenye ni say odobroni wonware daddy lumba e ware akosi asewa ba se de be ya ayie ni beba animu nyam e be hye daddy lumba nti yemfra akosi asewa ofonso akosi asewa jeje simasini me de mahu se woni aware wo but mesrew ye ma de ne nye kama ye nyina ye ntena se ne yenye ma ne nye fetise na otweda no fa akura ne babata wo na munya yie ne na nya akono what I say but nko jimi say Ghana do not recognize Germany marriage certificate because of sika wakwaje. Oh yes sir, you are destroying the country. And abrofo no say no mti o ka ba kwa kan mu nyina what I say u jimi a be kakra Ghana ni abedura bruchi or the Ghana marriage certificate aba me ko fa me yene ne memma broni cement ase e fake because jimi mu na mdi kan start here on bro I adia I fake no yentimi mfa Germany ga dadidu mobile citizen abruchi so warring crack 10 pounds and what me citizen and could take many years because a process a go process we go interview ya the be man atena the obana tena support ben na uyusu seminar ben na uyusu so mu se mo ware for real and senior the investigation team a team up normal follow up and senior ya ma people anti say be Germany that the lumba akonya people what I say people no wa be citizen no a video of signature that the lumba sign the marriage certificate and akosia say we sign video ni nyina abrofo no mo ye judges no e wo court wo mo ji awale no
omu nyina gina mu bi ewie flower ekura akusi asewa ni nyina wo video mu na jeje kwase aba se sika amagenti me pronounce no say fake abra tete no kura na ayi editing kura ni wiase o hwe video na timi say tete camera pa no mutwade ye we de no na sikanti jeje kwase aba John Mahama fa kwase akoyi na di na jeje me no nya sa me ba be yam ho adwuma na asante hene ene manhyiafo no mo nso mo betena de masase tena ma oba ye nware no oba wakwaji obi kunu eba betena so na edi kunu a otumfu awu me na me catch them from the authority of the Almighty me ba be fire back to back because we jimi ogune ma ne nanano manima ase o saasase no o saasase sunsum na etai asantema echi no o se no akaman mu me mabusiamfo bebre mama mo example me ofa bi wi ne yere wanwoda wanya wo be man ko wo wonchen be man ne man nyina ba yie na se omo maame bai but ne yere no awaware no court no ono nko an yie kuna ena omo wie ye no ajapade ne kodi oba ne side enti oba ne choice ni kunuma ne ye ne ma o sisa nkura nyina begu ne so a wo hwe omo including omo maame na omo nyina tifie ba akobom maame ne make sure say otwe opo adwuma otwe nkura ne nyina free school ba fia no pa no asore de nkura ne ko school even though senya ne ma o ba ne kunuma ti so make sure say omo bra ba yie na omo da ache asi omo yie what I say sa na kosi asewa muja jimi oba betwe odobroni mkwasi amani nyina kogu Germany amano no make sure say omo abra ba si omo yie da bi magimi won ana mo ye bibia atruka won na mo ye bibia atruka because of Ghana Queens no Ghana sika na Queens o mugu ona muntu kwan da nti Ghana obi wo Ghana sika 1 billion na otwi sika wa America won memfa menka bibini de wagimi ono onye sika o se ne mamba my cultures di nti omo nyina ya hiafo no ti se me abotre wa America won abotre 350 wa America me na ma me first kai se me bibini be ma obutu tweso nti twe na owo no abaya no benyem nti onyema abaya ne be court na court no ye de child support be pii no so nti oye adwuma na otwe sika obenya bia no na abaya na agekọ enti bibini de otikrum a wone kapre enu nti na da bia broche den enya se omu nim nyansa te se me yanka oma yeye wo cars wo fie wo bibia because me nkodi obia anajo awie wo anwumre wo mesisa sika no wana bia me jiska nwu se me mfa sika pe na ekom na de me nso a me gimi nua me wonua ne guka mu awo we kra e frɛ no we stop e drink a maje ene me nua ne a me bobo ene bi wa so a me je coffee na me boma de eti me ba na ma $5 ne mo me wia na ma coffee ne ma koda so enti me sremo de mo ye no esa na mu twa no because of say John Mahama Jimmy wakofa ehye woni ene na be ye judge chira wa adwe mama e wo comment section ayi Penyah Block Media Accra.